kad grmi, kad je vjetar, nije to baš, sami ste, nemate, prvi moj komšija tamo 2,5-3 km kod rampe. Najljepši im kad vide svetionik, tu su najsigurniji. A džabi i GPS i džaba svi ti uređali, ali kad oni vide ono svjetlo, kad vide njegove karakteristike, to je to, tu smo, kaže, blizu obale. Tako da on i dalje ima funkciju. A eto, koliko god tu čovjek treba da postoji.